Wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumanne nithiritwe yagirite na ingukugwa togeni kirinte tochie tucheru themwe na arua iri tariki 13 mweri jwa 8 mwaka jwa 2024 haria muthia mbunge ya kaunti ya Meru nithiritwe ikurukia bajeti hamwe na kinya atongereria bamwe kwithirwa bakimeneria bunene ntano chia anabari kagitene ukau ikuruka thumba ni bethiritwe bagichumiria na kwithirwa bakigika ngabana wa kaunti ya Meru niwe Kawira Mwangaza na bwakariba ntereche igembe bakioneka kuregana na buru na Kawira Mwangaza bakiuga no mwanka ethirwe akiana. Ici ni tio nteto imwe iria nkubanganirite ntuku ya narua hamwe na nteto iria nkureterete ni Meru ni boretwe gutigana na ntano chia ari ore bamwe bagwati na chiari bao ni ntano iji Bunge ya Meru gukurukia bajeti ward fund ikiona milioni 33 na ofisi ya DG ikiona milioni 29 Rukuku aramagaro ne anjuri onde injuri ya aruyaru imeneretwe ni kwigika ngabana Kawira. Professor Jacob Kaimenyi kwira seneti kwambwa karibari kwa Kawira maitaja 5 ikuonania Meru ina thina inene. Ona niretwa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chikambiriria thaiji. Ria muthia mbunge ya kaunti ya Meru ni ikurukitie budget ya Meru ya mwaka wa 2024-2025 kigina kia ward fund igikurukitwe kia milioni 33 amona milioni 3 chia mbasari na ria rwangirwa ogima kenda kuandika mandagitari runenkeri milioni 100 nkuruki ni bekirite milioni 90 chia kuandika arimu ba ECD na milioni 10 chia mawathe. OBC ya munini wa ngabana nenkeri milioni 29 kuma kiondone kia kigena kia ngabana. Muthuru Muriuki ni agutwambiriria chio ya mwaka jwa 2024 na mwaka jwa 2025 irekethwa igitumika ujunandi ni nyume budget kwithomire jathatu check account for the requirements of the county government of Meru in the financial year 2024-2025 and to provide for matters incidental thereto. Third reading. Amna bubu MC baba bakaria bawite budget iji ethithite korotera mu Meru na manto jira jamwegie ni bekite history no ntubwo ukumbo kilukia budget ira ekwareria maendeleo mashinani ote project no emwe eke this budget etikomyagani na yetite kethwa na gira ngondu inatukubwithia roi inatukubwithia barabara yonde sina marietwa kethwa ne athwana ibarabara ere kwikubwithwa ne karabatiri kwikirwa ko budget yetu ni other in very special ne budget mwananchi wengwa ameperusi na wereruwe akiona na maendeleo ya batu weta kethwa ibarabara turua kethwa imanto andozing kethwa imanto grinding kethwa imanto amarami beyond the into bikethwa biki document tere otwega baba mtu nayo kirambese mbinge lakini anto yebwethirwa andozing compacting na maraming eke yakabwethirwa just grinding na kire wondi chonde cha Meru bora wondi ya Meru ute wondi yena nthi embeche development la 3 million na recurrent ambassador ya 3 million oyora kwa itikaniriretwe kiri agreement ki negotiations ira tware acho although no kuringana na twina flagship project still irachi wondi na yu kwina wondi ugaitha mimbi yena milioni 50 kuringana na irachi mimbi china level force kwina wondi ingi mimbi ugaitha na milioni 40 kuringana na project yachi iko nontobwa flagship projects irachi iko lakini on minimum ute wondi kinye mwete na milioni 33 plus 3 chambasari ambayo milioni 36 kila wondi dena ya Meru County. Kire budget yeji kindu kira bategerete mono ni manto jegi wandikani mono ke masibitari araba gwitarikitani betha bakiandikwa nonto brabe kubatikungana kechukuru cha nasari bagwari mu bandikwe ma engineer jaruji ni amona nto braba bategera manto jegi urimi RMC baba bathurite nyambesa cha kuthithio chunkuni ke manto jegi nyimba na kinya milioni 10 cha nto ba mawathe. Number 2 itombete kwethira turekira milioni yana cha mandaitare
cha kwandika mandaitari nontu cibitari cietu itira mandaitari itwethire tukiongerera mbia cia ndawa ira twaretire ni executive mwanka cha kinya around 360 million itombete kwethira tukirita 90 million cha kwandika arimu baisindi arimu mana 3 itwethire tukiallocate milioni 8 cha kwandika water engineers baro nontu department ro ikeo close itwethire tukikira milioni 7 cha kwandika na kiri department ya agriculture. Number 2 kembecha inge ira executive itirekirite kiri budget ni cha flagship kiri level force ya Nyambene ni ai 15 million, Miathere ni ai 12 million, Kanyakina ni ai mbecha level 4 chonde uti level 4 kinye modo tekirite mbecha kenda yumba niko with operations chayo na improve services kenda ntobeto bomba ni kwethira pesa sawa itwekirite mbia itekiri budget ni governor cha disability milioni 10 to provide milioni 10 utembecha kinya chiringi 1 executive yekirite cha cancer itwekirite milioni 5 cha cancer screening nonto bageze cha cancer ira chire india mana bubu utetiringi nyama baitito obisine ngabana indi betha bakiorotera ati milioni 29 katante ithano chithegito obisine munini wa ngabana office ya ngavana aitetie milioni 160 aitetie around milioni 160 icho endagire office of the governor na bado turi MCAs twekwa ile mantu yawe utembecha turaita office newe kinya chiringi 1 twamwona kerembecha chiawe orarenda chithira ikari ibutu chitengete orenda chithira ikari lakini to recommend ko create vote ya deputy governor no tunya deputy governor na bateri ko dakitira merungu ito create the vote ya 29 million vote ya 29 million ya deputy governor na within 160 million yunga bana enda ndani ofisi yawe lakini utembecha twarita ndani ya ofisi yawe mwankira unandi bawite kira kitigere ningavana mere gwikira kirore budget iji nikena mirandi iji yambire gwitira ngugi karamono nasa in bileu ikenda batito na kuona mbecha kenda mirandi atukirite ira igwito program based budget ira mirandi itu na litore ayo nkenda amba kwamberia ngwetikana nde utukinyite utikate nakyo bile nakyo na pon meko saina fisaze nabo kila kitu nakyo nasa in bill na ambire gwitanguge othaitha na bateri kuge maybe ntuko akamithoma akamielewa so mbai kwekinya maybe ntuko ya Alhamisi kana Jumaa itokweregera Meru County yethira ina budget ngavana sainete kenda tomba ni weta nambere nage akwithira te kwenda kusaina then atwira kithira ni ndaitara ate kwenda bandikwa ni ari mbaisi ndia kwenda achiari bendelea kuandika achiari kana kithira ni antu ate kwenda baskirinwa cancer kana kithira ni level 4 usio ate kwenda chithira china mbecha kana kithira ndawa ate kwenda chiongelo chibitari kana kithira ni barabara ira twekirite na untorene maybe ate kwenda ibwitho kana ni antu ba disability ate kwenda bona mbecha nontu no twiketie mbecha chionde ute muntu nyomwe aiketie mbecha kwawe kana obichine we mbecha uchionde muthuri Muriuki World TV mutirejo kangangi nyuma ya gikundi kia njuri kiria gitongeretwe ni Adriano Arroyo kumira na kwira maseneta abachokie ngabana Kawira Mwangaza bakagwatithania Meru na kuga njuri ya Kathera ni ya Urongo na ndi akuruba njuri kuma Igembe South na Igembe North ni baithukirite njuri ya Arroyo na kuga akuruba une ubiao bakurimiria na bate umene akuruba baigikite mutongeria wa njuri Linus Kathera bakiuga njuri ya weneo iri werone na aria baugite njuri iterutererwa siasa na kwa ubau nenjuri ya Mpara. Dennis Mugendi na Chikinya. baumirite garuni ya Ngongo Itumbi bariki ya makia kurubanjuri ncheke ya gishiko kya ubunge kia Igembe South. Meneri akuruba mwe bareba siathurite na utongeri mu mukarigiti Linus Kathera untu bari akuruba njuri ncheke bakuwa kumantangi namba 4 njuri ncheke ni moya kauro besao na utiwe ombi kumeathurana njuri ye besao thi iturite aruari no ntubokanusa antu baba uchiita njuri batongoretwe ni Twanjaro
na kinyua na miriti twethabo tukiwa antu bau ni antu babengirwo ni njuri na nibo betete kubwithia njuri yo irete airite batwi twina tongoria betu Nseka ya Meru ni watanirite iri amwe pio itongeretwe ni chamani wetu Linus Kathera na tongeria bara twarikirire jara ku cheria ya njuri irua nyume miaka 10 irio basemane ngiraundi na rengi utarana na ntona kithurano kia haraka kisemane kithurana inya kia skuru kwenda kwira adiriano arojaro na timu eke ibasokera anturi timia sokere utimu setho ya njuri ya kwenda kwarania Meru no ntubotongerwa na murengo fulani plus andiriano itokomea ni interest ya nthakeke akaritie county na itiomba utumathangalanya Meru county na akaria nthakeke nyatutu na nthakasi tutumbokaria kumwira ke nthakeke ankwenda mwira nthakasi yake ni ingwene county ni governor mwire na menyere nthakeke urabati kumenyera rai wage mutie na areke umitonya njuri ndo ya njuri kende mukario karia nthakeke kuntha keke thani yandiki kibwake inkuibwa inya na wite ate antu bara baba ure ntukora bare county baba ruma inkwenda mwira njuri eterumana o uotheri etemya kuruma moti itomba kuruma na veto no ntu ibatere kutonya kiribondo ene itare cio na cio nteto ciegie koti kunenganira igamba ria Gavana Kawira kiri Njuri Ncheke akuruba bariuga gutiumbika ni kwithira Njuri igamba riretikiryo ni athitangana bebongwa ithirwe ni Gavana Kawira kana ma MCA Kawira ke ya kuthitanga kiri Njuri Nseke ya Meru akawa na kunywa ni MCA tuibandikira baroa na Kawira twamwandikira twasemana nabo tukathitanga tukaria nabo bu tukireamba kure na muntu rolamikite kankwenda kuwa Njuri ni watanirite na Njuri hivi karibuni chairman wa national Mr. Kathera na rewo diaspora atongerete county ya Isiolo Tharaka Nithi na Meru na diaspora ne itakorari musemanio nwetwisia chairman wetu wa Njuri ite ndaila rutere no rumwe ruterwe weterwa siasa kana ruterwa ruikururu ku support Gavana Kawira ni rwaria rwigiki kinyani akuruba mwirigo jwa Ntonyiri Njuri kuma kaumo kayo utenjuri jelle Njuri nemwe na Njuri nengwataniro na Njuri bathwe kuma to ajaro Njuri ne Njuri tobuli tamatha tutiathugana na Njuri etituika kuma kaumo ka Njuri pogo bagua Njuri ne kwathugana ni mwamba utonjori nori aje achake Njuri agua Njuri ne kwathugana thibitisa antu barabara Meru barabara bangite Njuri etabanga ndwe kurona muntu nete banga kurwa muntu utura we etie ginya Njuri ra ya etakuwa ni kuthambia nchiru Njuri etari tandewe wita kuthambia nyumba yonto eye yo ni mwisi ora witherwe etie wita karita ndewe ke kathambwa na nturumeke na nyumba na ndewe ke te Njuri emuritaira ende antu barabara tana ndewa cio bakwanika baite kuthambia meje nyumba ya nchiru bare amba nuntu batonanirie mwamba orori na meja ya baitete kuthambia kana mwene ndewera bakuritie inyogolia mituro ira bawete ya kuezia itare mituro Njuri nyanto bothwani nuntu bwa mbia na ba kuezia county nuntu bwa manto ya ntoberi oke muntu konyo ina thokene muntu okethagene yonto bau baba kwa mbia cia kuria muntu amathirwa ataguoini ngania nwe mweya Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Onde senete kwirigirwa kwariria igamba ria kwingatwa kwa Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ntuku ya rojo thaa 8:30 na ndee kuru kuma Isli Nairobi na bangi kuma Igembe ni bonekete kuigika Gavana wa Meru Kawira bakiuga ngugi ciawe ni kuonekana kwa seneti ni bati kwa kumwithirwa ikimwambura karibari na kumuchokia Meru Gavana kuru baba ugite Kawira ero nawe ni ontoni mwekuru na buba Igembe bakiuga igamba riu irigitwe na njira ya uma na weru. Boniface Mwongera ni agutariria mathaja makaina jo jatigere mbere bunge sinite turigita mwerekera jora musoro jo kubire Gavana Kawira Mwangaza gitiri jo kedro jo ithikirwa uguko Nairobi naku ekoro hamonare pakuma county ne Meru bara kudra bagishita Masras ba Nairobi ibashumire tina gutumurira senators bonde ntumwa yone ekali
Ojo. Senators, na waomba senators, Sifuna na kuomba Sifuna, wacheni mama abaki pale pale amalize miaka 5. Kibo bari nyiri gento kibo kwa gavana Khaira Mwangaza gakwithura akionero ntu mwekoro na mpongerie jo nyama itija kwithura kirekerwa yatibatere kwithura ginyangeria kanya kabunge senate. Wanafanya hiyo senate watoto kila wakati ni Meru, hakuna watu wengine wanakuanga na impeachment ni Meru. Kwani kaunti zingine asinanga makosa, Meru tu ndio iko na wanaume. Nionto kinyamona sisa na motetero kyoto kya muinge uruga rukite kagitendekana kwa mirutetera gavana Khaira Mwangaza bwana Mike Makarena ongerete kadhari nyume kwithanira abo bakiaraia. Msitoe mama kwa sababu ya culture ya Wameru. Msitoe mama kwa sababu mpendi. Wacha mama akae pale kwa sababu katiba inamkubali. Nteto ishi kuruba kuma kaunti ya Nairobi nasho ijokeza cia Thumbiro rito ne kuruba kuma rotero Egembe Central bagi kundikire kijekire ja mokorone baraba kule bunge senate yethiro gitigira ikuwithi muswanda Jojo. Sisi wananchi hatuoni makosa ya gavana wetu, tunaona gavana anafanyia mwananchi wa kawaida kazi, anaingia masinani, anaangalia wamama, anaangalia vijana, anaangalia watu wote katika masinani. Kwa hivyo tunaomba seneti wetu, gavana wetu akikuja huko mjaribu turundisia yeye, kwa sababu mama anasumbuliwa bure. Tunajua mama anasumbuliwa bure, mama ana makosa yeye. Na jabo na ubotengani barongera bakoronto bena wetu gavana Khaira Mwangaza teno etete ahashokera MCs batigire bakuthira baishineka kenda Meru Pedro Bagitrongoge sieto ni moresi ito mwerete nte tucionthi kwarua ketho aria mwacio no ntunyo ito mondete tutimuthoira mbati turienda umwira aitekie mama baskizane etho enieti no ntumwana kya kuria kwini sekeri nante wetikia kwe musiari wende ombo mwitikiria tia kwe makosa yo mami wetu enayo kaumbite kwithira kibiru ritho no ntuna ingite miarie mingi yokora burere therwere ombere tolelie yonto kiraito uti utethi bwake tona inya buri kukabari ya mbesa cietu toleli ke munya no bwa etha cia wou kwa utha ikinya marinya yarombite kwithirwa akinjirwa ni kwithirwa mami bakuona no umbite kwithirwa akimenya asiri ira yomba kwithirwa eko ingonto bora bomba kuiria mwana Meru ate athethuke. Reporter Ntoshero TV kumaja kingine kineki mushujo Nairobi mbita Boniface Mongera. Akariba kangete Egembe Central niberite nyomba ya seneti gachokeria Meru Kawira ni untu ni atwikite mpanga kaunti neji bakiaria kariba baba ugite Meru yete mpanga ratano akirungu rwa Kawira na rena boba mweba ugite Meru nebunjwe tuchokende bene kenda Meru bombe kuona utongeria bukaba itamundune. Marion Karugi na ripoti iji. Ndira mbunge ya seneti iri kwariria rwari rukinyitwe ku ni MCs ba County Assembly ya Meru euria kwingatwa itene kwa gavana Khaira Mwangaza riu akariba kuma kangeta gicione kia ubunge kia Egembe Central ni bakuromba seneti buru bakamono kia ringi nontu bari wanatwikite mpanga kiri akariba Meru na bari akithira ate anwa kwa bomno thirikari yonthe kabunjwa ithurano bikabwithika biyaro riu seneti ninge mama nontu nito aitie maendeleo ndene kaunti ya Meru nontu mama na ite mubaguzi aeta ya tunara turona ntima westi akaenjanjire ekirwa mwara mune aturo rui na weto ya turira tiri tu na kabrusi yetu cia kangeta ato arombe cia repaired kuma miaka eleke uti maendeleo tuona amona na kaunti yoke yonthe Meru bado da turomi kabrusi maendeleo na yakiraitu yara tubwithirie kabrusi ra atwikirire ende turiromba tunaomba senate mama aende na kama mama ataenda Meru konte yote ivunjwe kwa mama na nena kinya MCA bonte bane nonto bonte ivaire anto ba mabatora kuimpisi yake atika to abathura manto ya kuimpisi to abathura kenda batoritira ngwe na ibonere ngwe igori aba ipise to kila gavana aende mama aende baende bo county Meru yonde bati kuvunjwa mbunge Meru tukathura bo ndenda kwira seneti manto ya Meru ya kumenyeria mno kokiombeka mama seneti netutumira mama nyumbani na mbatu kinyama MCA tiba cho MCA bakiwa mama ende ote MCA toibwa kitotata agua ndenda kuinga mama no nduba murandi kwa yondo mbete wakangeta yo kaura no katiba cho mama ende mama no wengwa kinywa na makosa anje ne urengo akalita wengwa
Twaya kangeto tengo ya mama tuona. Kaunti yetu Meru torete ndina kabisa. Nonto bo mama twatana na MCA. Ko katukua in case unto case ne de senate ba murugere burukane. Yere kawera atire. Kawira ana Meru no ana Meru watane na MCA bonde. Na bo yello watane na bo ka ne bure Meru. Lakini kawira umare ko yote munene watanira nwenna ka yero bo ba ora ba ora. Mama na ane na ntote maendeleo yake tukuona ale turaroe tamare rota nyua na twere nimbi bia biongo bia tubithirite tore Meru County kumara nguma MCA zibo babati komenya ngoira wandrie komba gori tati mama otera me abwethe ngocia gavana na cia MCA neto riwa seneti neto aneri mama atiatiko bamwe ni bonanite kuthetera gavana Kawira na kuwa naye wekanya kuritira Meru ngui mama ati ana twamuthurira kura twe mwenda na tutaturiki metho okia kwira ma MCA bate kwenda kutania ngwenu eri ni wamba bakwenda kabu kuthura mama kwanza imbizo niara kinyaba kuromba kurontangu banjuri ncheke ya Kaurobe sau usokanira ya tene nonto ni twirete ini muongo bakiboria bakienda kwathurano nonto bwa siasa torua kwina baraba yumene na baraba te yumene lakini tukuromba manto yaya thirikari iya ritoingwe thirikari nabo akuru bato eshimiete nabo barite ngwirerio akuru beto banjuri tubendete sana na ne baba beto kana ne oketieto ekimeru tweta na ne uma jori enya yongwa etorere imwe lakini da njuri cia eteyele ontobotone kana ndene account yetu Meru kana ndene ngabana abonde bengeri kuongoza ko wende nkoromba kina chairman Kathera na babonde baweta bamurangeri nintemenyu sana lakini andu bati kubatanira njuri etera na njuri ekesimiore torete esimieto ke reportera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa Rhino Mabati mabati jeto tukarie bietu Rhino Mabati do it best on top. Bosco, in Zari, nothing is certain. I think we'll never be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri eh? Zitaisha tu tuone utaringana pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Luna? The deception. The family. Will Nina survive long? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Je, unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets.
kugwatogeni oringi kirinteto chetu cheruthemwe uria wari minister wa ukabere wa kithomo Professor Jacob Kaimenyi augite gwikwa kwa kawira maita jathatu nyombene ya seneti kuonania Meru kwina thina na tika kumenwa. Akiaria na njira ya mwanya na Weru TV, Kaimenyi augite Meru itina thiri na nandi ni akwenda igamba riu ria kawira na MCAs gutegerwa na njira iria ibati na aria erite nyomba ya seneti bakenda kwangaratanwa ibathikire igamba ria Ameru na mutaratara. Anthony Kathenya na Nteto Eji. Ule wale waziri wa kithomo na nyuma ni gutuika ambassador wa Kenya nde ya Belgium Professor Jacob Kaimenyi lwa lugetagalele MCs ba Meru gukinya governor wa county no Kawira Mwangaza mbele ya bunge ya senate kwa kathatu leu nikionanirie kinene ati kwina thina nene kirwiti na mbele bwa county no. Kaimenyi akiuga thina no ni wagiba urumwe na ngwataniro gatigati gatongoria ba county no. Atwe kwikia Kawira impeachment ya jathatu kwina thina mkone kwina thina muno. Wa mbere othikira tutina ngwataniro turi Ameru, ngwataniro tio na tutina thiri no tindi guru kana county ithire na maendeleo gutina ngwataniro kana thiri. Professor Jacob Kaimenyi akiuga kethira kwibuka thithika Governor Mwangaza gucokwo obisini no mpasi atigire kwiringa kithuri na gwikarani na kolaithire mathina maria magutuma muswado jwa kumwebio obisini uletoka gita kwa kagita. Professor Kaimenyi akiongagira kuga no mpasi kwithire kwina ngwataniro gatigati gatongoria ba county no. Baadhi yetu wili kuhakikisha ukiombikika kwina thiri kwithirwa kwi ngwataniro na nte kumenyina thina kwija no ntuthikira abunge betu batinganiri na jumbe na MCAs batinganiri kwira wo keja kuona togi pengine kwina mwangi ukombikika tukagwatanira kwa bua mono na kugwatanira gutumba kwija muthikiria kana Kathenya gutira muntu winyitie muntu kuomba ku humble himself or herself gintu raisi ankaromba marochia ankaromba gavana wetu ainyia Murungu wa mutharima omba guchinda na gita riri thatu achoka nyumba kana eja gwetu ndene county arikane undauga nikenda Meru yetu igatendera jagachungai kimaendeleo. Kaimenyi akiugaga kwina mathina kathomba malama gutuma MCAs baraga kunganirwa ili amwe na unenkaniri bwa kigina kia maendeleo. Now ukeja kwirwa nwe number 1 kiuriti bwangu gikire kurubange bonde babenga banas kiuria kirage kikinira muno ri ina thineri ina nyongwiru mite tonto kiana mbona mangodo wena maendeleo jaruji ya barabara na mantu yangi jaja kikyo gutuma antu betu bedro batigwiritwe yutongeria bwa Kawira wangabana. Amwe nogu Professor Kaimenyi ne ulitima seneta baba kuthikire gambalile ya kwebo kwa Governor Mwangaza na ume na batigeti kile kungumwa kwendela bandi no iku. Kwa wapiri kwa ni ati nontu kudo kuna voice of reason ndene ya Senate. Badhiro kwa gerite ukeja kuda kwina uma kuringana katiba uka marochi ageta utuka ukagwa muthuku indi ukeja kwithirwa bakaringirwa thimo twira ibaringirwa thimo kuma nteme kumana bakanengirwa mbecha kuthethera benda no bakuthikira yaguya kathoima kosa ya manene mono na batithirwa bakuthoma kiri Gen Z. Professor Kaimenyi okagita kana menelite mugaukano ulothite na mbere kuonekana gatigati ga kurubanjuri ncheke na kugoletetwe ne ana siasa. Amwe no Kaimenyi ne ulitia kuruba banjuri ncheke gutigira mugaukano jo no gukinya muthia. Ri kwa ngure tukuwa njuri kwathurana maita jairi kwina thina na inkuthania ukarikite
ni achiasa batumirite baba batumire nante gwera iba uno ntitekambije na wiwi ntwe kitukumono tondo titibwi kwira tulantu bakivu urero njuri urero le muntu wa kawaida utibwire ku support muntu nonto nakugurire chukari kuma muji munene Nairobi Mbeta Antony Rangi wa Kathenya. Nyuma ya Wero TV kumurika igoro anabari bakigwatwo na aciari bao kumania na bogotanwa na ndi mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Elizabeth Kailemia ni augite ni untu bokuna nkoro kuona bubu bugikarika amwe na makarika ja anabari kugwate ukurio ja kiongereka nawe mutongeria wa gikundi gite gya kithirikari gya Seaford Kenya ni ameneretie anene ntano ciari iria ciambiritie guchokera maturene. Antu yanda ende kugwata kiwosa na ingocokeria antu ba media bonde nkatho nontu bangwenje abakurita ndi kuona kire media iro nda requestire ba list ya na bonde barabatani so by evening nda ende kunenkerwa list nda yuki assistant chief na village managers twarara kubasaka twatwiki wata bonde na thaitu ino over 10 para thai ba confirmed ni ba ibatani kwete ari 10 alafu baba ngitwe kuya twathirwa gwatuika be kwa assistant chief machigo wogoti rira twetire twa bagwa tano mwe mware oke nembere kuya na bikibiki twiteti abo kambe na mboto ba miatwe na uyunge awitwa assistant chief unge mutweri amboto suna na tona tebo gaturo na munene twamulilisie tanabo na rira ambere kuya nabo ringi aretete kire atukari twekuya nabo bego bwithiru kaguci gwatuika barabongo tucuna ibatani na mware oke ni gwararigwa ku wobaika barabatani kwa gwa kaita mumenyeri gwabo kwa wingo situmugitendo kiwo kya kwithira turi ofisa baba kwa ngwi thirikari bagacua gutumika kwitha barabatani kenda gutuika bura thirikari ikorwo nabu tebubo gwita na mbere bobongo no bocoke nyuma tetuciethira ithuki muno na ntikuona tugita na mbere igitwe bothuku sana kuigwa itware 10 te umwe ni 10 batani na ibiachara na banka bagwatithia no mwanka ntige eko mwekoro mutano tuimbije mutani umwe na bangina bambere ibo baraikiria na kaibao nonto inyaba bakansa kiuria kiu menya no we na tabia eu batie ko influence bange ntorene utewega bureo tware itu ndina aranka bweka wona uno itete utano gyake uni nje kwa injirene kana wona nyawete kwa DC kawete wa polisi uge no kwenda uta we wo kwenda utandithia ketha imami oku kada ijojoku kanu na twakwejera na ukare bwega nyankuru kioro kuthugani no keja kwa ukara bwega we ngutu ugutu 10 degree ntukwe degree ni ene tomi na ukara we mwari umwega wetere gitara kuria kugurwa ukaya twana twako na ikete nkiwa murimo nuntu ni twari twakwa twari twetu kwinyangu otheri ndende nya muntu momwe kurojo ukanya bajojo bau bagwikiana bau betotanwa bambere fainda imbi nuntu ntekumenya fainda imbi ute fainda reo iko bathukangia ke yeketha torogi kagita kamero yetu ete karibu wega tendo acia siasa temantu ya socio ketha ithina utuma tuthithio itu Kenya ntuko imwe ya maromba turombeke na mwathani atwethereria nthi yetu Emiru estiko gike nene kwetha tuije Gembe South ni mwe ira itetana ana na uketha bagikira Gembe South thoni anka ugantu betu rutano rwa mwana mwari rutene tumbi gitene riri wa muciari ugwete rutano wa muturo ugwete rutano rwa mwana mwari rutene tumi rutano rwa runene rwa mwana mwari gitene riri ikithomo wa muciari ukethirwo utimba kuthomithia mwana oku dekana noe mucwe sponsor athomithwa kinye byake akinya joto utino muciari mwana ta certificate ya rutano utino twetwera certificate ya rutano tutwire eretho kintu murume eretho imuka utino yetwe certificate ya rutano so ukethirwo ugo muciari kirage ntukyake neno kuona kewa kyake neno wa mwana irutano tafadhali okuthuru mwana oku okumutesa okumutuma agakiene kindu kiao
Dukechena ande to tanana. Pati kai mono je undande ya inanto bana batani nyo ibe batigera batuta baetana bao. Ndego yonde ne direro tano na rero ko tana mwana ojo mara tana wa gekona na go tana wale aka kwithiro au kwambe kwa mwana go nengerwe igwo to mirengo jo tugo kumutaniria dai so nande mo aciari babu wetero tano anko muwata kuromba gwate ni kithomo kya mwana omwari cio ni kuthomithia na bare rutano rutena mana gitenereri. Akariba ntura ya ntumumara ni bakuga betura nogwa kumania na wongere kubwa wagagia nture neu. Akariba baba ugete onyui bwa bangi na mbogita inge botuikete ntabari kokiribona nande wamba bongereka. Bakira arunga meriba ukaria kubaririkana na gochokaniria ntureu. Martin Mugambi ni agotwira nkuruki. Wagiabo kariambare chiantomo wandiaganga akere gicigo mbunge kya mara kuritwika bogotabarekia machabwiria aba kiugaga nyomba ciao gaikobethua na nkinya wikirwa mwanki nenyangia mieri gucoka unyuma nyomba ni ejire ya edwe ya mugekuru umwe ogwetwa alibinwa mulungi ni twekarire ndi twe community tweciria ria kamamie kiongo kairi na gwakira Owa nyomba yenge ya nkomumbigi ya dia edua bati mzuri ata mami ni augire mbu na nyomba tworia kwetwika nini ngwetaga baba ya untondo wa mizi 10 ni gege tumanio nyomba ya kwa yedua ere tumaita maile leu na twana twe nyomba na ndeku bati mbega nga yaringa ya majiae twegwa mwanki ndeja twori mwanki kuringana na tori bantura ino nyomba cia machabwiria mathatu ni irikitio na guchinwa kiugo ati kabakumbura anto barabaruthama wenyangia nturani eno TV ya mbele ya mtira mugwanja na 45 TV ya tiere ya mtirwe danyanya na nusu arabu nione ndipotete maita maratu mtu anjiteria ndari ripoti rakaere nyombe ya mtu mwanki ndari ripoti rakarato ndari ripoti kote atwe gwe ukegwa ndetwe masaidi ngalutokora nyanje otuko mombigi akuga mbuntu kiambere ne niyo etire na kembe togu niyo nde muka antigwante na mokoro na nenda akiraga kuma ndaugeria ndi nyomba ndamwa mombigi to kwegwa nangukira kuma ndeta mamu akwa finde sikanywa twadi kwa mombigi komweteka niyo twejire twerira mwanki no gwakana bobo takogana abari uga wamba bwamburi ngokomboko na nkinyanya muchinge cia mujiebo kunene ambarino kagita kaingia tori banture no bakiraraga batari toro kuthikiria abura amba bagutamba na ngito niyo ndandire iganda nteromaga kagandogu otukongi okera keganda nekedire lokere ninkediko mama ngokonedire furo anjage nkiwa mpoko uri mama tajigana oka mama gana mada wa mama na mada okamenya ndio kirambe kaikale bukenendo de nonto bwa mauntu kunenea otiga gantwa umojie kanwa lokera nongotiga mtu kanwa andike mtu akolera ideria madama irosoke ngoko yadire yajiala mpoko yadio ntuko emwe ndatigirwe nte ngoko muthia bariuga onywi babangi mbare cia ntomo na buboko nene abara bakonywa ntugoni no bata kwibitha bakimekujagia na njira gwa bora bathiete bangi anyirwe ona nsengano nyinge tigo ko nsengano jangwa ko totema magani nsengano muntu adi akunda nsobiga gasengana ko gosengana atemenya mujowe na twana etenyunya gwotuko onenyunya gwa murenya ararani ona wetu kitogu noko kwigwa bakenywa na batemakaga na tongoria beto batetinda nagera nayo ndakajia twana itegoranaga itindaga je kaita na barabarani imamete na ogu na gotewera barutaga Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Mara bitagwa Martin Mugambi. Akariba kero kiorimba majengo mwankene jwa ward ya Mbeu na imenti murone jwa korona ndene bakwira hatongeria bao bathirie nchobi ndegene watho nteriu akariba baugite bakanda manarua mono matagaria jake watho jarega kujukwane urungamiri bwa matora nenduranirite rugonuru
Akariba matora mwanya kuma wodini ya Mbeu ni boketie mateta jao kumania na Nchobi ndeke ni watho gutabarikia amona kinya biothe bititikiritwe untu buria buretete Wamba na Anna kurega gwita cukuru. Nchobi ni thokete muno no ntu bakwithira kinya thaa itote kurithia ngorwa ciri ya muntu arethira ngorwa ka kiyo no agetia kiyone ukiyogorotha ucokera tinya riwa kithene kia kiogoro ri nya we macengo na uka thokone ukethira tharike netikite kiyone ukauga ngoro ne kietete bura kiyero na kiyukirwe ari chuthi antu ba area ii tukona thirikari ikiuga Nchobi ni rekanwe nio changa nane ndine wechokere irie ne kuru bamita mirine ino Nchobi eremerete baendagia Nchobi yo baikite kinya ntereche barabara nau ana baskuru ukethira ana baskuru mwana umaskuru ugoro arita Nchobi ne na wita kutha thimbi ende gukethira ngugira nene na kinya na bongo baremerwa kuthoma no ntuba Nchobi chibango Nchobi riregi bariuga kinya atongeria bao guteu bathithagia kuthiria thina eje na neu ana bao boririte kuna kuthukanga mitugo kinya chibo chapchibu bateno ana neo no ntutumi ni akarire ya biashara yo bagatwa kuoya mbecha ongo ikarua ende kinyana betu ibathukire Nchobine no ntutumi wa ilia kinyana bari ana banthaka batinda Nchobine na kunywa bangi ciuthine bya nthimbi nende ana ibathukire no ntubwa Nchobine oyu no kwithira kwina nya walifu bwa kubanga Wamba na antu batu kupamiawa ni alevi kana ana bau betu banini ba Nchobine ana betu ana bari ibanywire Nchobi bonde imimbake bayire katuitite kuthangika kinyethira mwana ikiewa batu ituthinite turi aciari itwariritie ana bakarema banywire nyana bari bangi bonde ana bari banywire bangi bonde na ituici nyana arayenda kwa thirikari ni turuire na ni tutethie tuina thine nene bakirikiria ni baugite bware maburu bakagita maandamano mwanka bathikirwe chibu akarea kuoya atua kana tuoyerwa mantu ya Nchobi batu tukaandamana na kethira kinye gwita kwa raisi tukinye kwa raisi na gatukonga na twinde ntura yonde katukandamana no tutemenya okarana betu bekuya na bangi nabo baki gukethira mwana inya umaskuru mathayo goro Nchobi ake ana bonde barita Nchobine na wita kutha kamari tutitikiria mantu ya uno ntumanti une ndi ya utuma monka nture tu yaga maendeleo. Rais William Ruto na Njorewe ibakinyite kaunti ya Kisii kirindio ngairia etithitie na mbere witi na mbere bakiaria atongeria barionga bana wa kaunti Usimbarati ibekirite wirane ati boja ODM bagaitaniria ngugi amwe na aria akiaria rais augite thirikari njeru ni iretete amwe mugongo junthe. Imefika wakati ambapo umoja wa nchi, maendeleo ya nchi ni muhimu kuliko mirengo, kuliko vyama, kuliko makabila, kuliko masehemu. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Nyamira na watu wa Kisii, mnakubali tuungane ama mnataka tutengane? Nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane? Hebu nione wala wanasema tuungane. Mnasema tuungane? Kwa sababu mimi nataka niwaambie hivi. In the life of a nation, there comes a time when the greater interest of the nation, when the progress, prosperity, transformation of the nation is greater than the sectarian interest of parties and formations. It is greater than the interest, personal interest of leaders. And that is why I commend the leaders who have agreed out of patriotism for us to work together for the greater interest of the nation, forge unity that will give us the opportunity to build synergy and create a bigger transformation for our nation. I want to ask those leaders who still have doubts, I want to tell them there is a moment in the history of a nation when we must come together for the greater good, for the greater transformation of our nation called Kenya. And this is such a moment. Tumekubaliana jameni? Watu wa Kisii tumekubaliana?
Mimi nataka niwaeleze kwa unyenyekevu, mimi nimekubali, tutafanya kazi na viongozi wenu wote. Hapa kwa hii mkutano tuko na Nyaribo, gavana wetu, tutafanya kazi na yeye. Hapa kwa hii mkutano tuko na Simba Arati Paulo, tutafanya kazi na yeye. Tuko na mjumbe wenu Manduku, tutafanya kazi na yeye. Tuko na mjumbe wenu Engoko, tutafanya kazi na yeye. Tuko na seneta wetu hapa Umongeni, tutafanya kazi na yeye. Ama mnasema tufanye namna gani? Tuendelee namna hiyo? Nifanye kazi na hawa viongozi wote kutoka MCA ndio tujenge Nyamira na tujenge Kisii na tujenge Kenya. Hebu ni wale wanasema tushirikiane tufanye kazi pamoja. Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceruthe mwethe 3:30 niji na ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbeta Maureen Kinya, mwonanire twa mathithio ni Maureen Kirimi.